Ya tuh dan naruh leparan nilakan tuh langsung bawa ke parapi ke ya soalnya kompor lain deh ya ya oh berarti si Jonane na niyo dari lang tempat video beberapa bulan na pador ya pera kami pera nakalayo kami vale tu ya ya dan mulai itu gede-gede itu loh kaya orang marahnya mau parang ini jodoh ya pada aku kami ya pere kasama natin kami sa rin ya para ito bulan ay ipakili mo na ako ya pere bilangan pere ya dari Tio Miro ya pernah kita mulai lipat Tio Dako oh nama ada kali anak kita akan otomatis Good night. Tabe. Mahal ka pino. Iya, kompor apa ini lo Ngomong karo, itu kompor nasa. Ini. Weh, Charlie. Para papis dari mati deh. Na tumbo kami lang kay Sonora. Sama pala. Weh, ano nalali ato yung? Apa? Oh, pilih na oh. Kandiyan. Berapa ya jo may? Itu kaya pilih ito. Baik sabar atau. Ano ikat din ya? Ikat din. Lepas nanti itu. Putih banget nih. Sabar. Ano ko yung kami? Makasaro na na. Sabar. Wali re. Nah, masuk bisa berdiri dulu. Juga bayar bos. Kita isa eh.
ada. Ini kali. Nani na kami na. Mangang kami ka. Narangi kita udah. Dami bigay, kaya ko pa tulungan tulong. Natado karang itu bombo, nurungot berit narang itu. Ako talo tayong mirap yung Bener, ngerti ini belok? Yo. Kiri kenapa? Karaki prejari ka sa ute ha. Anda sa video bisa.
oh. Banda pindah to sa ulo lain na. Sini mo kinakarang paring. Oke. Begini kah? Ya. Oke. Kita sudah tiba di lokasi petani ini. Tak. Ini pemirsa baru turun dari mobil truk. Ini dia. Seperti itulah kegiatan kita hari ini pemirsa dalam ritual pemakaman almarhumah Nenek Api. Jauh perjalanan mengambil lalan. Aman guys. Aman. Oke. Aman. Oke. Oke. Mantap. Kita skip dulu jalan ke sana pemirsa. Inilah jalan menuju rumah peristirahatan almarhumah Nenek Api. Dengan rumah yang baru. Baru ini peristirahatan almarhumah Nenek Api. Kita speed dulu ke dalam. Seperti ini. Ya. Aku lemur aku kamu. Ini apa tu? Dia betul apa ni? Tiro ya, lang pemirsa. Oke. Kita Kita tadi jaringan TV pemirsa kumang kaki kita ini lubang jaringan gangguan. Dulu mbak mete. Ini puri apa le?
jalan menuju rumah nenek pemirsa. Oke, seperti inilah jalan menuju rumah peristirahatan almarhumah Nenek Api dengan melewati batu-batu yang begitu tajam. Kalau kita terjatuh sangat berbahaya pemirsa. Jadi harus dilalui dengan ekstra hati-hati seperti itu. Oke. Pela ko imbe, pela. Pegang itu nenek. Di belakang. Pelan-pelan. Dia juga baru belajar. Tangan di semua ke. Oke. Ambil lah. Lumayan jauh perjalanan ini pemirsa. Oke. Jadi dipasangi pebulian jauh tuh pemirsa. Baru dipikul dari bawah. Ini teh dengan pasang bulian tujuh pula. Ini aja masih satu daya nolo. Kena bulian ni lami mendap itu. Sambungan gerontokan ada tak? Tore yo parang tu gerontokan. Napori ko tore ko pokari kiano. Napori. Bang kita na pokado tore to itu ban na gerontokan, ban na lolok na. Nanti kamu tore jalo tu kayu ke situ sa lo ko na tore duka. Garanto na toroduka. Jadi tengah naman namanya le. Oke. Sambil kita menunggu ini dari bawah pemirsa. Kita spill lagi ke rumah baru ini. Rumah baru peristirahatan. Begitu. Keren sekali. Rupanya di sini memang kompleks kuburan. Itu sudah ada beberapa kuburan di sini. Iya. Pindah kamu dulu di situ ya? Sebentar saja, oke. Halo, kami minai. Kota baru. Yang benar. Iya. Oh, Mas.
Iya. Iya. Iya, makasih. Apa rin? Susi betul sangat tangkap palambiran. Ah. Palambiran sa wara ka. Kamu palambi tapi kira-kira susi daw. Na kuan nakapor to. Na nataloy yan. Ano, madyaman tolo. Madyaman. Sangat may ulit sa medyo. Nakalipot. John. Kasar le. Kaya man kan susi. Đâu đó là tao chơi. Ana, lecha mana na sumenya no rata ibi beri di sarai. Rata ibi ra. Bola bo bara kamu nai. Bola bo. Baratuan. Romi.
Tama na, tulog pa tama. Tahu mo di tangga na sa. Lawang nilo, lawang. Tataw lo! Tataw lang, kana tuman naman. Tahan dolo, kana tuman din. Lalo na yan, tulon na. Wala tayo kung wala. Mura yan, nagkwato! Tukay mga sabon na bay. Yan ito, sa bono na yan. Ano di patangan ka dote? Di patangan do. Dapat kemana kita tempo? Tara. Anak-anak ini dalam nanu ilakun na. Dalam mami sini. Batu-batu. Oh, patah. Mbak. Iyo. Hindi ko pinimingin ano na ang pinimingin patay doon? Kulang sila. Iya. Apa para? Bayar apa sih yun? Apa sih yun? Nalandol na ni pasipot ko. Ayo, nene nala. Bayar mong kasalayan dito. Agar kami kira lang at napalangan ito. Ulah tahu lang ngirakam kata pa. Tapi siapa dia nala? Tadi piang. Era, ya me terapin manda. Kalau kami 30 pinjar. Wede pamisa lang kosong ko. Ito pa mo kayo. Kosong pa joko na tulan. Di kayo kosong. Apalagi temanta apa? Weh kalungkong po dyan, kalungkong po. Oh, hindi pinero to eh. Mangkapi dito to pinto. Nagarang pa ako. Palang-palo yung. Bertulong. Oh. Sekarang na parang na papa Mbak. Oke, juru kunci. Dati siya na ikuin ng baralay panay. Tatalan na rilangan. Saya tuweran teto taen. Coba kami lape ka na, do. Ano? Saan nalalandi? Coba kami lape ka na, do. Bite. Ano ka na, do. Lape. Napalulangan di ba na? Nasan daki hindi lang masa tangkin ni lang tu. Ano tape na? Dahil nalabi sa mga lilangan tu. Ano yan ito? Pakini na sanga. Alay bayar amat. Sa element ko eh. Kuando ta kore di barina ni pagi keroleran. Iya. Oh, pakiral. Oh, pakiral. Wait.
Pwede pugero nalalay lolo. Tutup min. Kumpulangan itu pemirsa. Der kaulang na sa piri jong. Apa rin na pitulak eh? Pakitaan na po, marakon din na. Pitulak eh, pitulak eh. Lepo din na dong. Huwag ka din eh, ang ito. Alang na bito na numilako. Ay, hindi pa yung tadi pa may pumiri lang. Pulo-pulo rin na kaano na. Ini. Oke. Din nakulawo dyan ni ora din. Sabong ini pagi pulang ini. Mau dipakai matulog kate. Oh, itu batu. Batu. Aku udah lagi motor. Kalau di Patula bilang. Oh ya, tiap itu kiri naik. Oh, lurus yang mana itu pemirsa? Ah, ini. Kaki-kaki ayam ini naik. Jauh ya kita ya deh ada mendapati. Ada bisa eh? Ada may kondina kita saja. Ada kondina. Ya ke, letak ikerek ke penggeral. Anong bela nagatang ipongera dulu ito nung pangsiyan. Ade, kami kata kita terpakai ami. Oh, suto. Dan saya tahu tuarina. Berta Rubén sini Rubén Taborlo. Jalan di terus. Oh. Tapi jalan nasto. Tama ni minum puin deh. Ipadol lang ang lungan.
Di pantabang ba lang tadi. Oh, yarte oh. Bangoy itu tar. Begini Pak. Lagi dia. Ana pakaian pipit lang aja udang. Talo re. Iti mo jok pintu lakon di. Sama buko ada tambay. Sama ni. Kalau mana main pa. Mana rin ang bibig kamay. Bukana na sila. Bukana na ulang inyo. Ito rando medok. Nako. Woi, apa ni? Apa? Kau ini minta kami ka. Lago tira. Alay rititi na tamangi kami daw. Tulak ke? Tulak kita rin. Tulak. Bisa pa din anak ko. Kanina pa kukulan ni Doro pa. Mataas ka din, hindi ako na. Toro mo kamete! Karena milala lang, kami mala lang ang pirang palangan. Karena lang ang naulit sa ulo. Banda mila lang kami kargaya na lang. Era. Oh. Panataan na lang naman ito to pinto nila. What? Salina ni Pado. Nabapi kami na matumbapi kasi dolukay. Ini na masalah tuh. Sa ko yung palangan Bipira rito na rin bayan na rin. Sama gasa. Kung pira tuh ano mga kawa-kawa na. Ya, bisa palang ngantuk ke ano. Lalu ano pembuangan nang indomen ayon. Nakila na pasisti yun ano. Iya. Di patapo ada to. Ini kayak sangat loring dia na lu kaya nang ano na. Kuha na palang mo. Siapa na asing ini mo? Kumbu kong siya. Eh, bom tiro eh. Oh, dia. Mình nè mua ni gì nó mới muốn qua ra tân bình dị. Kaya ko may, kita kita bisa na menteka ito. Dire kita biasa.
Nalibili siya ka. Bagaimana kesan-kesannya hari ini pemirsa? Luar biasa. Luar biasa capek. Capek. Begitulah. Mana ini? Mendarat tadi nak. Ya. Itu kalau ditarik mampu. Weh. Dikar-karai do tu. Kita tu nak patanin dia ko orang na. Iya. Batu. Kuari. Atau dari tu skop. Hei, tiro tu dah. Oh, tiro tu. Kamu saya tema teman-teman. Oh iya. Satu, dua, tiga. Tes sebutkan bodoh. Sepuluh bilang kan. Kamu tukang potong. Iya. Gimana? Nanti pangota dah awal dok ya na anu dulu merembes. Tadi tutup dulu kan? Oh belum ya? Tutup kau lah. Iya. Tutup dulu. Ayo tuh. Ini mandak beli sama betul dia Ito lah. Oh, ali tu betul dah penganui pa sangi pa kun tidak. Kalau itu betul. Berapa? Kalau dulu. Wah, kenapa di situ? Kenapa gantungan ini? Tolong betul tidak. Pembata itu. Ya, nalantai pinay.
May batu palu-palu na yung ano ni Mindaran dolo yung Oh, posyon. Nomor ko. Posyon eh. Foto pengantaras wala. Mana kan kanina eh. Jong kalau Para ditinggal terus si Papa di kuya. anak kawin. Mana papa? Kelar, lulus, keren nanti. Tunggu, ayo lagi, ayo. Cepat tunggu, ayo. Tidak, satu keluarga. Bapak itu suruh kali. Oh, berarti. Main Umi. Nah, kamu lagi. Ayo. Kamu lagi. Ganti-gantian. Ah, Abang nggak ini. Tua. awas saya. Mbak, oh foto. Tua. Ayo masuk kau, ayo fotokan tuh. Ayo sini. Ayo. Sini kue. Oh ya mereka itu kapan itu menderitakan jam nang apa tuh ya mengangkat ya nang semen ya makalembo jadi Iya semua. nah ya saya nah sama tuh serba guna kate serba bisa jadi ya betul ya di pingkat tulung sama deko ya nanti kulit dah saya kok ya mau di makalembo tuh ya pasar. Oke, baik. Oke. Tunggu mikir. Oh, nak jangan nih, mau cari pasangan tuh. Ini mau. Kami ndak mesti. Nak kenal lagi tahu. Nah, apa ke? Lalu kasih buka. Oh, ya. Oke. Sudah begitu pemirsa. Malik pikiran nih. Oke pemirsa, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan Kampus Solo almarhumah Nenek Abti yang pada hari ini sudah dimakamkan. Terima kasih sudah menyaksikan seluruh kegiatan mulai dari awal hingga pada sore hari ini.
kita tutup live kita hari ini pemirsa. Kita akan pulang untuk rangkaian kegiatan prosesi almarhumah Nenek Api. Kita closing sampai di sini. Terima kasih. Sampai ketemu di acara-acara selanjutnya. Terima kasih, Tuhan berkati.